Ki Head Officer jangka 16 Finance Commission jangka Sarkar Kemi kilawan poi hanong ba Shillong. Ban kendo bat banyak peliu jengmut bagi laitli ki Autonomous District Council kata ke KHADC, JHADC bat GHADC ke belak pelong hakut yat Marriott. Hak jing kendo bu chairperson ke 16 Finance Commission ke beri ke kenhon ban pensengau sya ke Finance Ministry na kaliang ke laitli ki ADC kila kerpat ban bahak pisah gerpang sya barok laitli ki ADC nam tasan senem. Habai kerem gilap taik bor u Chief Executive Member ke Khas Hills Autonomous District Council ba penyai sing siem ulai itu. Bagi laitli ki District Council gilap pensengau syu chairperson ke 16 Finance Commission bagi lai jengmut bagi sarkar kan bahak kerpang ya ke KHDC ke balong kumba arhajan riuspa sapuwei poin san pusau klur ke GHDC san hajar sapuar poin laipau klur bat ke JHDC ke balai jengmut ban bahak pisah hadu si hajar kat kendai poin ripau klur tingkah bat ke arpasen ke contingency charge jang ke ADCs ke bakot kumba sispa nyau pusau poin nyau klur. Susu bak penyai la pentip bagi la kerpat ru ya ke 16 Finance Commission ban aji menjur ya ki grant ban omwan syu na ke Ministry of Panchayati Raj Henry ke deban wan no lingba ke donor ni ke NDC bat banrap ru bagi laitli ke NDC ke la kerpat ya ke commission balingba ke revenue deficit budget grant ban nyarap ya ki council ki bamla syu ban siu tulop ya ki nong trei namar baklem yo ya ki khajna. Kaliang jungi kumka Khasi Hills Autonomous District Council harikat i Padlock CM na Jainti Hills Autonomous District Council ima Thombor Shiwat bat iba Albinus Marak ibalong CM Jongkaro Hills District Council bat ki Deputy CM bat ki EM jungi mentasngi ngila yo ekalat ban ye kendu yo Dr. Avin ubade Chairman Honorable Chairman Jongkani ke 16 Finance Commission de habiti bakani ke meeting mentasngi na kaliang jumi ngila dan ya ka memorandum ka bangila sign da baro laimut ki CM bat ngila IT how chairman mentakasngi kani ka memorandum bakentup ya baro laitli ki ADCs ya ka jing pensau ka jumi ya ka jing kerpat ka jumi ya ka 16 Finance Commission ya ka ba kalong kawen na ka kenhon ban recommend lene ban ajingmut syaka sarkar India khamtam ya ka Ministry of Finance Government of India ban baha pisah kerpang lene ban baha jingrap kerpang yang ikum ki laitli ki ADC sangni po Meghalaya ke nakaliang jong ngan syu ai kulum lang ma nakaliang jong ka Khas Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajungi kajing kerpat jungi naka 16 Finance Commission nadu mentau senem nadu lashim senem bahkan sedang hadu kabankut jong kasan senem kemut naka mentasan senem kalong arhajan riuspa saukuwei krur point san pusaulang nakaliang ka Jainti Hills Autonomous District Council kelabu kajing kerpat naka mentasan senem kabalong si hajar kat kendai krur ndru pulang bat nakaliang ke Garo Hills Autonomous District Council labu kajing kerpat kabalong san hajar sauku ar krur lai pulang de baro jom kini kilai ADCs ke total kabangi pan naka 16 Finance Commission ban recommend nam tajungi nam ta san senam kalong pa hajar raspa nyo krur san kuwela de bat ki details ngan sa IFP lingba kan ni ka memorandum bakin yo ban shim copy dan ban shendur but nakaliang ka HDC ni don kerpang ban pensno hang ni lani nakaliang jungi baro laiteli nganam keren tang jong kawai ka points kalong badan kambha ba ka 16 Finance Commission kan recommend ia ka grant ka jungi jongki ADC po Meghalaya omsyu banwan lingbaka Ministry of Panchayati Raj MOPR namar mangingi hapo ka artikel aspa sa pusaw ar ka badai jong ka 6 schedule kat ba ka
Panchayati Raj kahap haka artikel arspa sob hulai kadang bakla te namar takadaw ngingi snow bangingim dan jinyadei ru bat ka Panchayati Raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ha ka ministry ka banyarap ban penbet yikikam ke jongi hapot Delhi kan dei no ka dona development of northeastern region leni ka NEC ka bangidan Hashlong te kani kan yarap haingi kumnu bangin la ban implement yakiniki schemes go her hakiniki sansnem banwan te kabaar pat nilai kran ru hakabede ka jing shem ga jungi haban pentri kami niki development scheme kabala recommend na ka 15 finance commission baka jing kalong bakibu yaka percentage kibu bakata percent on isling baka type grant kabamut nakamtar kinu ki health and water related project kiban pentrikam nanta ka khut suba ban pentrikam nanta ka umbam umdi bakiwe but ka anti grant kabangila ban pentrikam ya baro kijing tre tengi ngira penslo mentat dan baro lightly council ba income long penlong flexible ban kampen bun ka recommendation ling ba ka anti grant kenang ba kanam sub a kenika jingmang kerpang yangi lingba ka sarkar India kabalai pat kabadan kambah kani kabalai ru kalong baro ni lightly ki isi nila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment joki office jungi kamtam ban recommend yangi lingba ka ta ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India yekitu ki state lani ki jela lani ki constitutional institution ki bamla asyu lese ban function bamla asyu ban trekam nakadaw jong ka jing bam yo asyu yaka revenue lani ka jana ban siu tulop kumangi ni janjar kat ni ki council kuman syu ong no ka Janji Hills Garo Hills mla asyu ban siu tulop mentala bun benai bale nam nadu bakhang ti doyong ka shares on major royalty ka bangide banyo padang sarkar jela bat sarkar bat kani ka council ka de benlong arpusan nakashispa nadu bakhang mentala shipos nam kala hyar ba ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tulop ru la jenjar te habi de bakani ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend lam yangi naka revenue deficit budget grant jong sarkar India khnang ba kandon ka one time lani ka annual grant ka ban ai shaki ADCs ki jungi ban seo ya ka tulop jongki noktre lani ki employees then nakani ni hab he ban ngila thot da ka memorandum ngila submit ya ka ba nakalyang jongki kila sngap ba kila sudai namar bahadu menta ni depend betang naka shares on kiniki major minerals ka ba la khang not ini la khang not ban pentrekam te kuman syuong no bal kajinglut kum haka council jungi ke HDC ban ainupsa nilut da kum nom rip hokror haka shisnam te but da kajingyo jong ka shares na ka major but minor let's say da yo shiteng 50% na kani kamut life hokror shisnam life hokror ni yo na kini ki own source of revenue professional tax ki fees ki land fees kini registration fees kini kitai te se ka shu yatmit ba teng niru shakting yo mla ban yo tulong ki employees jungi wat haki HDC ru te lingba kani ka jing recommend ka 16 finance commission na kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kan yarap yangi ban pentulun hikam shikmat te ni la pensoro ba nakalyang jungi hakani memorandum common shu ai nuksa ba kan yarap lang yangi baro kilai teli ki EDC su bawat ya kani ka town and village police force ru nila bo budget hangni berkumnu ban recommend ban don ka recruitment nakamta kini ki village police constable namangila don ya ka bill baro kini ki EDC su kila don te kiwe ki EDC support not east kila implement ya kani tengi ngibo da kumnu ngi don kumbalai hajar tam teli ki shnong te let's say kat ni ka jinglong jingman jing shnong ki thau kham tam habai khun ni kanu no jing e apo shnong tengi kwa hi bada kumno no bandan way police constable naka
district council bandan haman kishnong Asia Janti Hills Sagaro Hills te kan ni ru ni labo ka budget da kumnum no tang kum kanuksa hapo KHDC ni propose bandan kumbalai hajar tali ki post mai khatsan spa nam ta ki kinthai khatsan spa nam ta ki shinrang ki bandrum kum ki ni ki town village police constable te kanir ngilabo recommendation ngilabo ka proposal le se ka shong haka 16 finance commission ban ai ka recommendation baling ibu ikini pi ka 16 finance commission fidewen tip kawan sisien haka sansnam te ladangin bu lupa namar kuma pitip kuma pi habede kanika amendment jong 6 schedule kalaya chikmat te dangshen ngilayo chintip baka government of India kanwan ra no amendment how ni banai no pra December lada kawan ka amendment kamut special provision nakanika habede baka article 280 ka finance commission grant kamut niyo direct no nakaliang ka naka central government omshu ban long excluded yangi nakiniki constitutional provision hadu menta da kawan ka 16 finance commission niyo da kamwan kamut ngim yo ai te kan long ka jingdu nong ya kipat ba nang ba namar ba kini ki development schemes ki babun kalong ka jing mentoy shisha nam ta kishnong nam ta ki balang ki school ki sports club ki kena samla ki senglong kume sengken thai kini ki ba organize ki babun ki program te takadau ni kum ka discussion ni don ka jing dai ka jan ba ba ki pai ba nadu kisim san fusau tali kum ni don hapo KHDC Janti Hills ki don ki tali ki ilaka kum ki ba mikmat ki doloi hapo Garo Hills ki don ki nokma te kumta ni don kam ka grassroots governance ne ka local governance ka ba klein te ban klein kini ka sensyar shnong sensyar tanrai ka jungi dan kam ru ban klein hakabide baka financial powers ka jungi te namar ta kadaw ngila shubu lupa yakini ki proposal ka jungi nakaliang ka 16 finance commission kilapan ki details ki bangi propose ba ki balayo tapi pidiban tip ru ba hakini ki sansnam kari India ne ka state jungi kamat bon hajing e pi covid-19 ka klam covid-19 ru kala pendeko hai ka jing trekam kumba arsenam tementana ru bawan le ka online portal ikram swaraj portal naka ministry panchayati raj lawan naka ju ka sistem kumba ki pentrekam hakitu ki panchayati raj ki state badan panchayati raj te yangi kami hap katu takadaw ngila request mentat ba ka line ministry jungi kanam desho ka MOPR hadir kandai no let's say ka donor laneka NEC haki hakani ka 16 finance commission namar ba ka jingdawa ka jingpan jingtip jungki lingba kini ki portal rum ka ba teng kami hap bat ni te takadaw mentat ngila yathu bat kila snuthu ba nakaliang ka 16 finance commission ba hakani ka recommendation ka bat maju ki ken kampen pair no ka banam donjing ngile 7 step ban implement ka daw ka ba let's say ka banam nginem yo fund marmat ka long bait ka ba slam haka implementation teng kumno pat ban implement la dala slam lupa ka scheme no voice ini kataru de ka way te kerman scam baling ba ka 16 finance commission ki wan menta klayo sngo ka bangi pen sngo ki pen pau jing ba haka recommendation ka ba thmai jongki namta kini satsnam ka council kan yo ban pentre sha hikam krem dan kanunu ka jingwit pi ka ministry of panchayati raj dai ka dai ka ministry ka badai ya ka panchayati raj system kat kum ka article 243 te kat ba yangi pat ni hap haka article 244 ka badai thik jong 6 schedule kar kom sensyar shnong kai pher kar kom shar hima kai pher te kar kom long ru koman riti distru kai pher namla ban pen yerengkat bat ngi baka panchayati raj takadaw lada ka line ministry jungi kan dei ka MOPR kamut kadeko kan kakam te takadaw ngi karpat bar kumno no next recommendation jong 16 finance commission kan dei ka line ministry kan dei ka dona